ڕەهەندی پێشاتەکان بەرنامەکە هەفتانەیە پشکا کوردیە دەنگی ئەمریکایە لە واشنگتن. معتبر شێروانی vê bernamê rastexwe bi rê vedibe û guhdar û bîner jî dikarin bejdar bin. با جوانترین سڵاو ئەم کاتتان بەخێر بینەرانی بەڕێزی بەرنامەی ڕادیۆیی بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا لە هەرچێک دەنجی ئێمە دەبیستن و دیمەنی ئێمە دەبینن. خۆشحاڵم کە جارێکی دیکە بە خزمەتتان دەگەمەوە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ئەم هەفتەی ڕەهەندی پێشاتەکان. سێشەمە لە پاش چەندین ڕۆژ گفتوگۆ بەڕێوەبەراتێکی کاتی ڕاگەیەندرا بۆ ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی یەکێنەکانی پاراستنی گەلی کورد لە سووریا. ناوچەکان بۆ سێ کەر دابەشکراون: جەزیرە، کۆبانێ و عەفرین. هەروەها یەکەیەکی ئەنجومەنی بەڕێوەبەری خۆشیان دەبێتن لەگەڵ نوێنەریان لە ئەنجومەنێکی گشتیدا. ئەمانە زۆر پرسیار و خوێندنەوە هەڵدەگرن هەرچەند کە سەرەتایی ڕاگەیەندراوە. بۆ ئەمەش داوامان لە 2 میوانی بەڕێز کردو لەگەڵمان دابن لە ماوەی ئەم کاتژمێنی و کاتژمێرەدا. بەڕێز دوهات کۆبانی بەرپرسی پەیوەندیەکانی پێدا لە ئەوروپا و بەڕێز مەسعود هەکۆ ڕۆژنامەوانە لە ئەوروپا لەگەڵماندایە. بەڕێز مەسعود هەکۆ ئەم کاتت باش. بەڕێز دوهات کۆبانی ئەم کاتەی جەنابیشت باش. ئەو کاتت باش سەرچاو. بەڵێ بەڕێز دوهات کۆبانی با بە جەنابتەوە دەست پێ بکەم. پێم خۆش بوو باسی گرنگەکەی کاتی ڕاگەیاندنی ئەم ئەوە بکەی کە بە ناوچەیەکی ژێردەسەڵاتی کوردەکان ڕاگەیەندراوە بۆ جەزیرە، کۆبانێ و عەفرین و چێ تێدا بەشدارە؟ بەری هەر تشتی vê rojê 53 salvegera komkujiya li Amûdê a sînema Amûdê bûyî. Em bibîrtînin kesên ku va komkujî kirine em şermezar dikin rejîma Sûriyê û ya din jî vê di rojan komkujiya ku li Kobanê hatî kirin em şermezar dikin. Em hêvîne ku ev gavê hatî avîtin bibe gavekî bersêv ji bo komkujiyên ku li ser gelê Kurd hatine, em kanibin layıqî şehîdên ku di vê rêkê de şehîd ketine. Niha ev projeyê ku emro ku guftugû dibin û proje hinekî berve astekî ew ê de diçe pêkanînê de berî 4 mangan ji teref partiya me Partiya Yekîtiya Demokrat bi bîranîna şoreşa 19 Tîrmehê projeyek ji bo rêvebiriyekî demkî da pêş û me gelek partiyên Kurdî re nîqaş kir. Heta ev proje Encumena Roja Gelê Kurdistan wana qebûl kir. Ji aliyekî din jî Encumena Netewîyê Kurd ev proje qebûl kirin û bi hevdira ketine guftugûyê wek projeyekî ê her du encumanan be û bi hêzên ê ku pêkhatiyên ê ku li mentîqeyê Kurdî jiyan dikin wekî Asûriyan, Çeçenan û xelkê Ereb û Sûryaniyan bi wana re jî gelek civîn çêkirin. Ev demeke mawayekî hefteyekî ziyadtir e ev civîn bi hevdira dewam dikin. Di dawê de Encumena Netewîya Kurd hemû tevlê nebû berê xwe dane koalîsyona a Netewîya Sûriyê lê hinek partî ji wana tevlê bûn. Bi beşdarbûnekî gelek pêkhatiyan nêzîkî 29 pêkhatî gelek saziyên sivîl û partiyên siyasî tevlê bûn. Vana rêvebiriyekî demkî belî kirin. Ev rêvebirî wek meclîsekî damezrandêr çê dikesan evay wê komisyonekî wekî ê mutabae yani kanibe vî karî bi rêva bibe 55 kesan navber xwe da wê koordînasyonekî derxîne ku ji 11 kes heta 13 kesan. Evaya xebatekî wisa ye hûn dizanin demeke li Sûriyede ev 2 sal û nîv ziyadtir şoreşa ku Sûriyê dest pê kir û gelekî balatî gelek herêman hene. Xelkê Kurd mentîqeyên xwe bi rêva dibine lê û pêkhatiyên ku di vê herêmê de kanibin bi fiilî heqîqî bibne alîkar ku kanibin di vê rêvebirî de cî bigirin. Pêwîstiye rêvebiriyekî wisa hebû ku ji bo vê balatî heyî em kanibin dagirin. Evaya ne projeyekî wek cudaxwaziye Sûriye parçewin di hindir Sûriyekî yekhev de ev qirîzî heyî lazim e ku em kanibin di vê demê balatî têda he vê balatiyê em kanibin dagirin û mentîqe şêwazekî
آرامی ببن بتایبەت جی ئیرۆ وندزاننە gelek êriş ser herêmê Kurdî hene ji hêzên tundere re wekî Elqaîde Cebhetun Nesra û Daişê têne ev têxwastin ku Kurd ne tenê di alî parastinê de xwe biparêzin di alî rêvebirî de û evana wê kanibine yasayekê ji bo hilbijartinan û hevpeyman بەڵێ بەڕێز کۆبانی بەڵێ باشی ئەم باسی زۆر مەسەلان دەکەینە مەسلەی جیابوونەوە مەسلەی هەڵبژاردنەوەوانە بەڵام پێم خۆش بوو پرسیارێکی ئاراستەی بەڕێز مەسعود کۆ بکەم جەنابەت وەکو ڕۆژنامەوان خوێندنەوەی جەنابەت لەو قسانەی کە بەڕێز کۆبانی کردیوە لەو پرۆژەیە کە ڕاگەیەندراوە لەلایەن پێدە چییە؟ يعني سپاس بۆ vê derfetê بۆ دikarim nerîna xwe ser vê bûyera goçê wî birastî hevalê partiya PYD yani Partiya Yekîtiya Demokrat her dem jî dibêjin ku guftûgo yan jî münaqeşe dikin di hemû tiştê ku belav dikin yan jî ku tiştê ku ji wan derdikeve lê li nerîna me de ev tişt nerast e yek heya niha kes nebîstiye bi vê îdara hanê ev berî çar meha wekî Zuhal jî got nûçak belav bûn ser bêna lê dema got û îdarak medenî çê dike gerek piraya xelkê sed insan du sed kes ji insanê zane ji insanê qanûnî rojnamevan ji insanê partîzan ji insanê polîtîk zanyar zane gerek münaqeşe bikin bê ev îdara wê çawa bibe nerîna va xelka jî divê girîng bû divê jê yani bêgirtin û bê münaqeşekirin bê guftogirîn do hatiye belavkirin wekû nûçakê PYD Rojavayê û sayta Partiya Yekîtiya Demokrat li ser yani elana îdarak medenî li Rojavayê Kurdistanê em her tim dibînin û em cema jê jî wek dibêjin şev dibin ku ew kesana dibêjin me münaqeşe kiriye bes em dixwazin nas bikin bê kêre münaqeşe kirine yani ku kîjan insanê got serbixwe münaqeşe kirî bi warê ketî guftugoyê yan jî wekî pê hatî agadakirin ku zanibe wê çi bibe yan jî nibe ez ne wek kesê got dijî vê îdara medenî me yani yan jî ez pêre me lê beraqa mere bi karê reaksiyonê nekî yani mere ne karekî reddit fi'le bi ji aliyê PYD çima godo qebûlkirina Encûmenê Niştimanî Kurdê Sûriya de koalîsyona Sûrî de û destpêka hikûmetê opozisyona Sûrî destpêk hate helbijardin ji aliyê koalîsyonê di nerîna min de ev tiştekî reaksiyon bû bes gerek bê hinfretirek bêtir jî heva berî bo dest pê bikin باشە بەڕێز زوهاد کۆبانی ئەگەر سرنجتان هەبێ لەسەر قسەکانی بەڕێز مەسعود کۆبە هەروەها دەکرێت جەنابەت بفەرمووی ئاوە تەنها دەتوانێت بڵێن پرۆژەی پێدەیە بەتەنیا یانیش ئایا پارتیەکانی دیکەی سەرەکی کوردی سووریا چێهان بەشدارن لەم پرۆژەیەدا بەڕێز کۆبانی فەرموو نها نێرینên ku wek kesên serbixwe didin rêza me ji nêrînan raheye بەڵێ ew jî wek nêrîneke zengîbûnê çêdike lê ew e ne yasake ku em bibêjin wek qanûnekî mutlaqe tiştan red bike yanî ew nêrîn jî tevlê bibin wê zengîbûnê çê bike em hêvîne ku pêşerojê de nêrînê wana ê rêzdar wek Mesûd Eko jî tevlê bibin kanibin hunerê xwe yî heyî tevlî vê rêvebirî bikin پێشنیاری خۆدا ji ber wan li welatên dûrin ew jî li Nerwêce yanî li Rojavayê Kurdistan evaya mawayeke me prêskonferansek li Qamişlo çêkir evaya 29 kes partî mukewînatên herêmê re hevdîtin hate çêkirin em li Rojavayê Kurdistan demekî dirêj li ser vê projê dixebitine yani ku ew dema ev proje nîqaş bi her kesî meselen bi Asûriyan re hatî kirine heta bi Ereban re hatî kirine bi eşîrên Ereban re ku tevlî bûne hemû beşên Sûriyaniyan rêxistinê wana Asûriyan aliyekî din de Çeçen heta Ereban hereketê sosyalîstê Ereb û wekî din her kesî ku tevlî bî partiyên Kurdî jî partiya çepê Demokrat, Partiya Çep, Partiya Demokratîk Kurdê Sûriyê, Yekîtiya Liberalê Kurdê Sûriyê, Partiya Komûnîstê Kurdê Sûriyê gelek û berî wê jî berî vana ku tevlêbûn û ket nav rêberî de cî girtin. Wekî din jî gelek yani saziyên jinan hene, saziyên ciwan hene gelek rêxistinên sivîl ku nav de cî girtin. Yani Encûmena Rojavayê Kurdistan û her wiha
مجلس نتویه کردی را جوا هات نقاش کردن بری کو انجمن نتویه کردی تبلی کوalisyونه ببه اب هفدره گلک جوین چکرن و اب پروژه هنک گهرتن تیدا چکرن وقت پروژه دو انجمنان به وانا به هفدره خواهد بگلک پیکاتین سوری را او به هفدره چون به عربان را رونشتن به هفدره چون به آسوریان را رونشتن لپشتی کو ام ببیجن معادلات سیاسی ده هنک گوهرتن هاتو بینه چکر هنک سیگنال جوانا رج در ندن هاتن جبوی تکرنه کوالیسیونه اوانا چون کتن کوالیسیونه هنک پارتی وانا تبلی بو مثلا ایکو کاری که زنگین بردکی پارتی الان دیجی خباته که پر اکتیف دوی آلی ده چالا کر یعنی جبوی کو آمدکارین به لی مثلا بله برز زهاد کوبانی دیارە پەیوەندیەکەمان نەماوە بەڕێز مەسعود کەوت هەوڵ دەدەین پەیوەندی دەگەڵ بەرە زۆهات کۆبانی دروست بکەینەوە بەڵام هەتا ئەودەم تەلەفۆنێکمان هەیە لە سووریا نارین لەگەڵمانە نارین خان فەرمۆ ئەم تر دەزانن و ئەم خۆش دەزانن ئەو ڕێژیمە باس یاگۆ 5 ساڵی بەردەوام کردە کوشتن گرتن تالان زەبر و زۆرداری و کوتباری هەلبەت دەما ئەم gelê Kurd em rabûn li hember vê rejîmê opozisyona Sûrî ve ji ber ku em dwarê netewê û dwarê niştîmanî gelek êşiyan e ji ber vê yekê kengî mafê otonomî pêk tê mafê otonomî pêk tê dema biçûna rejîmên diktatorî de û hatina rejîmên demokrasî de di merahilên intîqalî de divada dwarekî qanûnî dibe birazîbûna millet ve bi biryara hemî partî û hêz û şepêl û hevrêz û komela bin ji lawra gerek Kongrê Kurdî ji hemû partî û hêz û hevrêz û komela çê bibin û ev kongr Berlemanek Kurdistanî jê derkeve û ev Berleman Rêveberiya Kurdistana Sûrî bike tevgokarî be mafê otonomî pêk bîne û dengê gelê Kurd bigihîne cîhanê çelî باشە زۆر سپاس دەکەم بەرز مەسعود هەکۆ فەرموو ئەگەر هیچ تێبینیت هەبوو لەسەرەوە ئایا هیچ گرفتێکی سەرەکی دروست دەبێتن لە بەردەم ئەم بەڕێبەراتی کاتی ئەگەر بێت و پارتێ سەرچیەکانی دیکە بەشداری تێدا نەکەن يعني براستي بريكو يعني اف اداره مدنيه اعلام ببي دماكو هالبجاردني برلمانتي روجاباي كردستان جي تشيبو هوالي بارتيا بيدا اجبر خو خياكرن كو اف هات هالبجاردن نمر خوشاندن به برلماني دي ساجي وقت بو يفجا افاكرن يكتين بارتنا جلجي افاكرن کس جعلی ما جعلی نه انسانی مدنی نه انسانی لشکر جی نهاتن مناقشه کردن پیریان جی نهاتن گفتگو کردن رأی و نهات خواستن نرینه واحد نهاتن خواستن از دیتا دوباره کن از ندیجی اداره مدنی براستی جی ایرو پاشی گوریجی ما اسد خوبکشان دیه جی گلک هرینه کردستان سوریا و بتایبت جعلی جزیره و کوبانه و عفرین دبرد گلکی گرینگ کو اداره محلی چه بکاره وکی کمونه وینا وکی بلدیاتی وینا گوسر چارەسەر بکن پرۆبلەمی خەڵکی چارەسەر بکن ئیدارە بکن واتشتا پێ هەر برنگێکی بێتر کۆ تنظیم تێکەوێ برنگێکی گوبێتر بسەر هەردوو دەبێ یانی دەما گوت و پڕەیا ملەتی کورد ئێرۆ وەختێک نوچە دخۆنە بۆ ئیدارەک مەدەنی ئەعلام بوویە وهای کەسی جێتنە ئەز ڕێزدار دەگرم بۆ ئەو کەسانە بەلکی تێکەلیان وان هەنێک پارتیار هەبن یان بنێ کەسایەتی خريستيان ومسيحي لهرما جزيرة هذا محافظة حتى اللي نما ناوي نايكو أبكتنا برفسيارنجو متبكن إدارة مدنية جي يعني شيء إدارة انتقالية شيء الهرما كردستان سوريا ده خوش بگفتگو برن خوش بمناقشه کرن بهمو کساره کتب گو ایرون نرینا وا گیرنگه در شورش سوریا ده گرگ جبهه تا خواستن کو نرینا انجمن اجتماعی سوریا انجمن اجتماعی کردی سوریا حتی کوالسیون جی قد پروبلم تنه دماغو بری گو حوالین پارتیا فیاده اعلان اداره مدنی بکن او دزانین گو اب هیه زیدی سیمها کواليسيون ديجاري جو حكومتك المناطق جو دست اسد دركتيه يعني جريمه ايجو جريجي كنترول اسد دركتيه
gerek münakaşa var mı bu gotan proje meji ebe az hoş fendikin kod endire Herêma Kurdistan'a Suriye hükümeti muarada yani opozisyonu Suriye nikare yek gave babece be münakaşa yani be alikariya Kurda be alikariya be parasına yektiye parasına gel yani o hükümet hani nikare derbas Herêma Kurdistan'a Suriye be go afkasana neyin himayet kirin yani neyin parasın jaliye لشکری کرد یعنی در هرما کردستان سوریه با پرسیارێکی تریژ لە بەڕێز دوهات کۆبانی بکەین بەرز کۆبانی دیارە پرسیارەکان زۆربەی دەبی ئاراستەی جەنابەت بکرێتن چونکی جەنابەت نوێنەری پێدەی پێم خۆش بوو زیاتر باسی ئەوە بکەی کە خۆت دەزانی کە کوردەکانی سووریا هەر خۆی لە سەرەتاوە ناکۆچیان زۆر هەبووە لەوەتای دەستپێکرانی شۆڕشی سووریا لە 2011 لە مانگی سێ کە دواتر بوو بە شەڕێکی ناوخۆ ئەمە چەندە زیاتر ناکۆچەکانی ئێوە قوڵتر دەکاتەوە و باشە ئەو پەلەکردنە چییە ینی ڕخنە لە هەر لەوێستاوە ڕۆژی دوای ڕاگانیان پرۆژەیە ڕخنە لە پێدە دەگیرێتن کە پەلەکردنەکە لە چ بوو و ئەنجومەنی نیشتمانی سووریاش دەڵێ ئەمە یەکەم هەنگاوە بۆ دابەشکردنی سووریا و ئەنجومەنی نیشتمانی کوردەکانیش بۆ لە ئەنجومەنی نیشتمانی سووریادان بەڵام لەگەڵ پرۆژەکەدانە یادانینە وابزانام کاوانش لەگەڵدانی نێشتا نهایەک چەند تشتان خاڵام ببێژم زانەبوون تێگەیشتن نە هەموو تشتە نیوی مەسەلێ یعنی یەک قدرەتی خۆی تەحلیلێ تشتان بکە زانە بێ باختە نیوی مەسەلێ ئەم شۆرش پراکتیکە یعنی دل لازمە ڕۆژانە پرۆبلەم تێنە پێشیە تە بەرسێ بێ وا پرۆبلەمان بدی هەنێکی ئەو خوشکە ڕێزدارجی بەحسی قانونی ناونەتەوی ئیرۆ لە ڕۆژاوای کوردستان ئێریشنە تێنە سەر ڕۆژاوای کوردستان ji kerema xwe ew kesên behsê qanûnê navnetewî dikin kîjan qanûnê navnetewî hîştiye ku Kurd biparêzin ancak yekîneyên parastina gel bi hêza xwe bi quvweta xwe kanibû berxwedanê bike bi alîkariya gelê Kurd û kesên ku partiyên ku tevlî vê berxwedanê bûne ji ber vê yekê mijara me ne tenê mijara rast e em nîqaş bikin deng hebin baş e zengînbûneke lê em مسئولیت سر ملی ما هي ابرخنه تنه کرنجی جی رزنه اما ابایا ما نه اعلان اداره ذاتیه ابایا ریوبریه کی دمی چکرنه اف ریوبری و هنه کیاسایان آماده بکه و همو کسی دن راج گفتگو بکه وقت هل بجارتن ورنه چکرن همو پارتی جی قانون تکبنه هل بجارتنان و هل بجارتنان هذا جی بگیرن یعنی نه هنک دبیجن هنگی مجیدتنه کتنه اف دبی پروبلمک اف proje hatta belavkirinci herkese ki yani ne halin ve proje hebun kuj destpêkê de wexta peyê de 19 meha tîrmehê de abaya belavkir ev proje li hevlêrê mehekî ziyadtir jî bi Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq li cem wane bi El Partî re hat nîqaş kirin û ku hemû kes agahiyê wana jî hene ne ku nîqaş nebe hinek dixwazin bibêje em agahdar nebûne ya de cî metî de tune فرمو کوکان ببیجن هنکی امکان مهن هم دخوازن ام آمده نجی اب قمیتا آمده کار وانا قبول بکی ورن اوانا بکن لی ببیجن والله اب پروژه ویب سر نکبه ذاتن برخودانا یه بگیجی هنکان دگو ویب سر نکبه اب کاری که من رو جاوا کری هنک هنه سانکیش خواب باورن هنیا فکر وانا به هنک جوانا را کاران بکن و کار سر باشه برس کوبانی جنابت برس کوبانی نزدیک بونه کی نن روجاوا ددنه پیشه گلی کرد به اراده خو تشتی خب سرخینه گلی کرد حتی نه هم تشتی خو تبی کو نرینین جدا هنه جبوی کوالاسیون نتوی سوریه اما کوالاسیون نتوی سوریه ام روشه وانا نلدی جوانانه فقط کوالاسیون نتوی سوریه وان وانا نزدیکبونی وانا بنرن نزدیکبونی کی دش بگلی کرده یعنی تایبت جی کو پروژه این که هم روجاوا ددنه مشاندنه هلوستی خود ددنه دیار کرنه ev koalisyonu ki ji tarafine devletin herêmê de tê bi diyarkirine nêzîkbûna wana jî diyar e ku wexta koalisyon civînên xwe dawî çêkirin çendî ku nêzîkbûnê wana zelal bûn ne zelal bûn diyar e çendî li hindir hakîmiyetê wana hene diyar e karin çi bikin nikarin çi bikin ji bo vê tiştek hebe ev
هر کس منطقه و دا روجاوای کردستان دا کانک گفتگو بر بری را بکن ابر و بری همو مسئولیت هلدان سر ملی خو حتی نیکو بچن دمی هل بجارتنان دا مجلس کی در که او به مجلس تشریعی و که حریم روجاوای کردستان بله برز زهاد کوبانی کانتون جزیره بله که زور بکرتی چونچی کاتی زور من نماوە جۆگرانی خۆشەویست جوتان لە بەرنامەی ڕاستەوخۆی ڕەهەندی پێشاتەکانە ئەمە دەبینن ئەو کەسانەی کە بە تەلەڤیزیۆن تەماشای ئەم بەرنامەی دەکەن ژمارە تەلەفۆنمان لەسەر شاشەی تەلەڤیزیۆنە بۆ کەسانی کە بە رادیۆ جێمان لێ دەگرن 1202 619 3062 ڕۆژنامەوان مەسعود حەکۆ و هەروەها زوهاد کۆبانی بەرپرسی پەیوەندیەکانی پێدەر لە ئەوروپا لەگەڵماندان کاک مەسعود بۆ خۆت دەزانی کە بەڕێز کۆبانی باسی خاڵێکی زۆر گرنگی کرد ئەویش مەسەلەی بەڕێوەبردنە شتێکی پراکتیکە کە بەو دوایانەش کوردەکان بە تایبەتی شەڕی تونڕەوەکانی ئیسلامێت تونڕەوەکان یا جیهادیەکانیان با بڵێن کردووە ینی خەڵکیش پێویستیان بەوەیە کە کاروباری ڕۆژانەیان ڕاپەڕێندرێتن ینی ئیرادی ئەوە چییە کە بەڕێوەبەرێتێکی کاتی دابمەزرێتن بۆ ڕاپەڕاندنی هەر نەبێ خزمەت گوزاریەکانی کە بۆ خەڵک دەبێ دابێن بکرێتن دوایە لایەنەکان دیکەش بەشداری تێدا بکەن ینی ئەوە چ گرفتێکی هەیە يعني براسي بس كس نكار جبير بك او براسي الشر الشرك هو حوالين كتيا بارسنا قلت كي ديجي اسلام راديكال ديجي جروبين داعش ونصرة وحتى كتن بنابي لشكري سوريا آزاد جي يقول هندري هرما الحسكي بون دهيا دور بيرجي زلامين اسد بون رو خكرنا لشكري سوريا آزاد ليه دنرينا من دي قرف بيتر هذا مناقشه كرن يعني انا اصدقائي منها بيان قدر كتيجي كواليسيون بيد ديكي دجمني شورشا سوريا پشتی به گاوا گو پیدا آویتی اعلان کرنا اداره مدنی الحرم کردستان سوریا و گل خارجی تدا گوتن پیدا حواله رژیم اسد پیدا شرع لشکر سوری آزاد که و پیدا بوی وقت مؤسسین امنی امریکایی خلق سوری دیگر چی کرد چه عرب یعنی ام خوش فهم دیکن کو نه راضیبونا کواليسيون اجماعي خواستن قام کواليسيون سوري راضي بكن نكار هر کسی راضي بكن گرک ام خوش فهم بكن کو رو سوريا پرچه به یعنی سوريا به عالیه پرچه کرنه در به عالیه فدرالیه در گرک کرد بزانه من جهه والکوی ل برای کی بهتر وکیل به هر به آخرن ناب ایرو کاک سوهاد کوبانیش مره بجو کرم که پروژه من تکر تنکر جنابه گرفت تو بری دست پیدا که بری تو اعلام بکی بری گفت دست به بوشان جیبی که تو نرینا من بخواد نرینا همه پارتیه بخواد کسی گو گرینگ نرینا وانا دروشا کردستان سوریا ده او کس تجاری نابش کو او خلکن گو خونا خودر جینن جبو پارستنا حرم کردستان سوریا چه دیجی النصره و داعش و رادیکالین القاعده یانجی چه دجمنه کو ایرو شرک کرداج بو کردایتی دکن نجبر شرر اسد دکن یعنی نجبر دخوازن سوریا به ولاتکی آرامی و عاشتی پیدا ببه ام خوش کن دکن کو ایرو دجمنه کردا گلکنه و حتی قناغ کی مزنجی دولت در دور سوریا جی کردات سکنن حیات دهنی پیر تركيا حكومة تركيا على فريات نصرة وداعش ذكر لي بيشتي قناص كلاب كسنار راديكال تيررن جاء سيمور خنوكا قرتناها وتسكننا دجي واكسا دبي خش مناقشة بده شو قاضى بي آبتن سد صدي مرة بحضور بدو بستينه دوغره مرة نتيجة ونا تاليا ونا مرة كارب تشتكي وابخار از خوش دبينم خطوات قاضى كيفر جاي قو اعلانا اداره مدني الحرم كردستان سوريا چه به لخد كان بيرنگي هاني قو مرج نبكي دبينه قو دمديا بلاف دبن والله كردستان سوريا چه بويا اداره خوي مدني باشا برز كوباني جناب لو ماويدا زور در باسيوت كر كمساله به هەڵبژاردن بکرێ و چێ دەربچیتن هەر خۆی مەسلەیەکی زۆر گرنگت هێناوەتە پێشی هەڵبژاردن لە شوێنێکی کە هێشتا هیچ ئەزمونێکی نەبووە هێشتا شەڕ لێ بەردەوامە ینی کۆمەجی لە چۆ بزانین چێ پشتیوانی لەو بەڕێبەراتی کاتی دەکات ینی ئایا ئەوە هەر بەڵێنەکە بە خەڵک دەدرێتن کە چاوەڕێ بکەن هەڵبژاردن بکرێت چۆنە؟ نها برز مسعود وكل هيفي ما كونتاكي مداوم ببه وزر بروجه نداوي اعلان
حکومت نبیه اوای تن ریوبریه کی دمتی هاتی چکرنه جبوی آماده کاری به حکومت بکن یعنی ریوبریه انتقالی بکن بلکه هنک دی علامه دا راگاندن دا وستا ناف پر مزند که نوستایه اویک یعنی از بجم نیری نیوانا هبن کانن سجی بشین نقاش هبه گفتگو هبه شکل داوی کانن رخنجی بکن برجی مگود به همو پیکاتیان را گفتگو هندر سوریه دهاتی کرنه یعنی بلکه هم بجن کماسی دا علی اروپا دا وسا وقت جیوین مزنات نه چیکرن راست اروپا دا جمروف کانه چه بکه وان نیرینا ما وقت پیاد دا پدا مگو کی کو نیری نیوانا هنه بری وید دمانگو نیوان مگو که نیری نیوانا هنه درباری با پروژه ریوبریا محلی دا ما بلاف کر و مگو لازم نیری نیخوا بشینه ما میلک جیجبوی ریوبریا دمکی چکر و بلاف بول همو داره یعنی کسی که گلک کسان نیری نیخواش مرا شاندن مثلا از ببجم جواد ملا نیری نخوشان گلک پروفسورا نیری نخوشان حتی اوروپیان رج من نقاش کرد بر پیش روج د چاودیری وج اوروپیان جوارن وج دولتن جیران جوارن وج طرفن کردستانی جوارن اوایا یک منطقه ما امنها پاراستنا ود کنه اف پاراستنا منطقه دا گوری و آرامی ام آنجا به پاراستنا خوچید کنه لگوری شرط شورش نه هی ام به ریوبری چه کنه شرط ورنه گوهراندن ممکنه ظرفی ورنه گوهراندن اشتکی وسای مطلق الجمتنه نه تماشا کرد که هم ببجن ائتلاف سوری دبی داخویانی دای وسا او نیرینا ائتلاف سوریه که دخوازنه که وسا خبتنیا بکن ذاتی جی ائتلاف سوری بری تیکه بنا ائتلاف الکه داره بو دیاره بر ازدلام اسد بو نه هاتنه بونه اپوزیونه یعنی وک عرب دبجن ناف روجو شبکه دا بعث بونه شورشگر یعنی حتی سزانه وشتریا بنا چقاسه بله ام دبیجن دری وکیری گفتگوی حتی ای بخوازن و پروژه دا گویرتن بکن پیشکفتن چه بکن دیسا آمده تنیا ریوبریه کار چکنه اف ریوبریه جبوی و پروژه پیک بینه جبوی که آمده کاریان بکی و دیسا جی گفتگوی همو کسی بله زهاد کوبانی حتی تکجی نیرین خوابشی نجوانا را ام آمده نجی و از گله که ریز دگرم زور سپاس جبا کسی سربخوا که وسا نیرین بالکش ددن بله زور سپاس دکم دیره دبی کتایی به برنامه که بینین زور سپاس دکم برای زهاد کوبانی برپرسی پیوندیکانی دروی پیاده لأوروپا که لسر سکای بو هروها روزنامه‌وان مسعود حکو لگل من دابون زور سپاسان دکم و گشتین کتایی برنامه رهندی پیشاتکن ڕەهەندی پێشەتەکان بەرنامەکە هەفتانەیە دەنگی ئەمریکا بوو لە واشنگتن.